Akeswani Imphal Kshetrimayum Chitrabhanu na pau pazari ahan badamaru iba pau. Pakistan na lan lep na vasis fire gi chana kalongak na chatabagi thong bu Bharat na tarai na logdi hairi. Raise asida security force na thi humba gi thabak chathabada tongan ba lalulup singi miyoy kaya amadi khuzuk life kaya phaгаtle amashung Manipur da amuktang sinag hundokpa plastic sing sinadana ba miyam bu ningthi na khangan begi drive makha na chathari. Varat ki Foreign Secretary Bikram Misri na hairi Varat amasung Pakistan ki marakta ceasefire tawnakraba matungda Pakistan na madungak na chatre thong ase Varat na tarai na logde New Delhi da pangmishin da wangang aduna Sri Misri na hai ceasefire tugaiduna Pakistan na chatarakiba thong sing Varat lamhi na matik chana pakumpi ki mang hai orakli ba fivim asida Varat lamhi na mikum thong sing na leiri antarjati ki ngamkhai amasung line of control da makhata na Pakistan na ceasefire tugabi ki thong sing satharak labadi madu lakshina ba Bharat laminda khangan kre mahak na hai भारत और पाकिस्तान के DGMOs के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए। Security force na rajya si ki tongan mafam sing da thi humba amadi area domination ki thabak lep na chathari Manipur police na thokpa charol man hai Imphal West Zilla gi Paso police station gi manu channel leba Sajiro Tural mapandagi security force na yam lebu khuzukule kya fagat pangamle madugi manung da magazine yawba 7.62 gi SLR ama semdok da 303 gi rifle ama SBBL nomoi ama .22 gi rifle ani flare gun ama 9mm pistol ani 36 ACE hand grenade ama woofing handset ama nomoi maru khara yauna atei polong kya phagat pangam khre akak na ba paw omo phangbadegi security force na thi humba gi thabu chathabada KCPPWJ gi active member ahum fare makoi tongan ba sarkar gi vivak amadi miyam degi namduna sel khaibada chenaba miyoi singni Makhoi di khuzukula kaya su phagat pangam ki phagalaba khulai sing adugi manungda 5.56 mm gi nomai maru nifutaru 5.56 mm gi Ensas rifle maru mapan AK rifle maru nipan chaka mari pan bagari ama yaun ate polong kaya phagale hairi amorom da Manipur police na hauki ba irai nimita KCP MC progressive ki miyoi mari tongan ba mafam singda phagat kre makhoi digi maru yawba pistol ani nomai maru kuntare chaka ani pan bagari ani amadi ate polong kya phagat le security force na Imphal West ki lamsang police station manung channel leba mayang langsing degi RPF PLA gi kader ama fare mahak sarkar gi school sing amadi miyam degi sel khaiba da chenaba misakni hairi security force angarang pritpak pogi mi ani phagat kre makhoi Kakching amasung Thawal jila degi phagat kibani amasung jila sing adugi tongan ba mafam singi miyam degi namduna sel khaiba da chenaba misakni hairi Atopo President Amada Pripak G5 ki active member ama Imphal West ki wahengbam lekai lairim bi maning degi fare chakamari pan bagari yaw na mobile phone huran ba miyo mari su Manipur police na ngarang fagat pangam khre makhoi degi chakamari pan bagari ani mobile phone tara mathoi fagat khi tabiri ba pawasi Akaswani Imphal degi ni Director of Environment and Climate Change Imphal Municipal Corporation amadi Manipur Pollution Control Board na puna sinduna ngasi ayu Imphal West ki uripok amasung uripok ta amuktang sinarga hundokpa plastic sing makhata na sizinadabagi matangda miyambu ningthina khangan begi thoram ama pangthokre maduda fi amadi chena saba khawsing yenthoki manam masing yoliba sing amadi leiba lakleba miyam da amuktang sinarga langtokpa plastic sing na miyoba da piba amang basing matangda ningthina khangan ki amadi makhata na sizinadabasu paujel piki thoram adu da saruk yakiba Director of Environment and Climate Change ki Director Dr. Torongbam Brajakumar Nahai Kendra Sarkar gi miyang makhada amuktang sinarga hundokpa makhal gi plastic sing sinabada athingba thamkhre haujusu mapong kya da drive zata duna athingba thamkhra plastic makhal sing fagat pa amadi fine thian ba leptre hanjin sinaba ya ba phina saba khawna traga chena saba khaw pak sana sinabadi akhoi mi bada chething piroi amadi masina plastic khaw gi mahut sinbada chawna mateng pangani mahangna hai Tinganba Hydra Sarkar ki Tabu Regasu Prazam when I pay responsible Kanga. I
अमुतंग सिन होजग मखलिंग प्लास्टिक असे अखोई मसी सिन लेपसी अदुगा अखोई साइ सार मसीगी सिनदर कांदा मसी ऑटोमेटिकली मतलब अखोई समाज से मुठिना हारिबो मरम मसना अखोई मा खंगिनाबो मोइना अखोई अमुतंग सिनरगा होजग मखलिंग प्लास्टिक तोखोगा हंजन सिनबाबो अदुगा मखलगी फी खावगुम्बा अमदी हंजन सिनबाबो अदुगा मखलगी पोचै सिन सिननाबगी अखोई दुंग ड्राइव ने अखोई ngasi चथरिबसे अदुना लेरिबा मणिपुर की सेल्फ ग्रुप मैम सिंगसिगा लोइनरगा युम युमदा लेबा अरेम्बा फी सिंग मसिना अखोई खाव तुथोगा प्रजा सिंदा मनांग कायना फंगनबा चेगी खाव मनांग कायना फंगनबा हाइ मैम सिंग लाकान दा अखोई सिंगल प्लास्टिक की मसुग मखलगी पोचे अखोई लोइखिगनेना दुमाइना आई थमजे मोहम्मद यूनिस न लुचिंगबा बांग्लादेश के मरक सरकार ने लेबा दुगी हाने की प्रधानमंत्री शेख हसीना न लुचिंगबा अवामी लीग पार्टी के थबक थरम खुदिमकता अथिंगबा थंबगा लोनेना पार्टी एसी की मथक्ता अमदी मसिगी लुचिंगबा सिंग मथक्ता एंटी टेररिज्म ए के मखादा वायल चथरगनी हाइरी अथिंगबा असि वायलो दिव फावल लेगनी हाइरी ढाका के स्टेट गेस्ट हाउस जमुना दंगरंग चथकेबा एडवाइजरी काउंसिल के मिफम अमना अथिंगबा थमनना बवारे बसि लौखिबनी मिफम अदुना इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल एक्ट सेमदोक समजिंग खरा तौबदा अयाबा पीखरे हारिबा नौना समदोकलबा एक असदा राष्ट्रीय दल मसिगा लोइनबा लुपसिंग अमदी मसिदा थबक तौरिबा मियोइसिंगबु दंडी पीनिनबगी वाफमसिंग यावरी चांदेल अमसुंग तेनोपल जिला द अनिशुबा नेशनल लॉ अदालत लिसिंग अनि कुनमंगा ngarang pangthokre thormasi manipur state legal services authority ki makhada district legal services authority चांदेल नसन बने लोक अदालत अदु द पुन्ने केस तरani toiloshin ki बिहार चथरिबा खेलो इंडिया यूथ गेम्स द महाराष्ट्र सनागी कुंतरे लुपागी कुनगनी थोय सेंजेंगी कुनमंगा पुन्ना तकमान हुबुद्रा मरी फंगदुना मेडल टेलिगी मकोक ते लेरी कर्नाटक सनागी तकमान तरा मरी लुपागी तरा मापन सेंजेंगी तरु पुन्ना तकमान कुंथ्रा मापन राजस्थान सनागी तरा माथो यावना पुन्ना तकमान कुलुमदोय फंगदुना मथंगसिना अनिसुबा अमसुंग अहुमसुबा मफम द लेरी मणिपुर सनागी तरु लुपागी अहुम सेंजेंगी अहुम पुन्ना तकमान तरा निथोय फंगदुना निपानसुबा मफम द लेरी ngasi फोंगबा पाउचे सिंगे मरु एबा पाउगी दम हौजिक खेत्रमयुम प्रेमचांद लेरी प्रेमचांद थागचरी चित्रभानु भारत अमदी पाकिस्तान नोंमै कापनबा लेपनबा यानखिबगी पाव ngasi फोंगबा पाउसे खुदिंगमकी अहानबे हेडलाइन पीदुना फोंगनरकली पाव से संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी एडिशन दा ngarang nungthildagi India amasung Pakistan gi marakta ceasefire chatnare haina banner headline piri headline asigi makhada tungan ba sub headline anishu piri ahan ba sub headline adudi Trump na lebak anibu thagatkre hayeng amukhana wari shanagani atopo sub headline aduna high profile terrorist tuchingma manga hatkre haiba paw asidi Ponofam paucheda Pakistan haibadagi US ki matengna leibak ani gi marakta ceasefire chanarabasu Pakistan ceasefire amuk thugarakpadagi Indiana chap chaba paukum pikre haina banner headline piri Pawasi People's Chronicle Sangai Express English Edition Manipur Mail Naharol gi thaudang sana leibak amadi Huyenlan pauda ahan headline piduna phongnarakli Huyenlan pauge ani shuba headline asi President's rules ki mahutta lengak shem da bagi matangda MLA singi wafam haina headline piduna MLA anina phonokiba wafam sing phongbo thenare madugi manungda lengak shem naba kulumdoi shure awar pataret mention naba wari sanari haina MLA rameshwar na phonokiba wafam amadi lengak shem gadaba MLA singna mating phudok pangamdre haina MLA lokeshwar na phonokiba wafam headline piduna phongli MLA rameshwar na phonokhiba wafam asi nahalgi thodang dasu anisubu headline piduna phongli headline adudi chief minister oiningba yamanbana lengak semnaba punbada watpani haiba headline ashini Chitrabhanu Thagachari Premchand aroibada maroiba paw amukhana Pakistan lian lemnaba ceasefire gi chana kalonga na chatabagi thombu bharat na tarai na logdi hairi rajya se security force na thi humbu ki thabak chathapada tongan balalolup singi myoke amadi kuzukla kya fagale amasung Manipur da amuktang sinar khondokpa plastic singsi na nadaba miyamu nithina khangan bagi drive makhata na chathari pawloizare